Hingke bayap song Hyderabad chicken dum biryani ang tini song ne o recipe norok joto na 5-star hotels restaurants rogo chakana dum biryani piaba tini ang ani Nogo song nai Hyderabad chicken dum biryani ani totally setup kamu to banang abon bisingo Bahaikhe chung kaisa setup ma khane mo flexible sino ko paimano Bahaikhe na chung camera bo sida ang khana bani mutabik okay guys chung Bahaikhe kaisa kai ang jamon ro samani mutabik no umani totally and to spoon nazak kai kaham kan konsep kono chicken no amote gabo lukhaye okay kamar ki changte sa mic sanai dengan ghurni baga haima khaika giru khainai okay aur te gina jak yang fry khetoni jak ko ka onion ang tabo bena jak ki sakabo okay na kotor jak dunia balai ikang tabo tabo risinai kotor jak dunia balai tabo mukisa rice color gang rice color udah kita kan klik di sini ya teh chicken teh kasih di sini oke sudah ready kan oke udah angkat sama mai sang di sini tak boleh tak kau sakit oke agak berbisinggo kita Bahai mau tomani bagai angkat hai chicken jatuh rotin 30% jes samani umuya goto untuk umuya sak untuk alo goto untuk jetin 30% jes samu langsung amai kan blog sana bocung YouTube tahu mana mungkin kaisa mari an kan kaisa lama kaham man so hi guys kapani mari kisi tak kutet kuk song noro Bahai tong belai khak la restaurant kaham la tong ne so noro restaurant ne thamne rukun seman kan ang tini board top kene tube pheka ini mainly topic ang like thamani salo ang video samra tong noro of video lu ya kai ang ani pin komando iba in karo ang thapani ne Oke, tini kang tini kitchen blocks no limbas kanggo ang jemon sama heke no tini bukuk song je Nogo tomai borok kaisa kitchen blocks sanambe kono kitchen video sanambe kaisa YouTube mani ang khane kaisa lama to ka opoglo ang samane bisingtwi tini ang kaisa kitchen blocks sanamai tomo nang khabon bagai Bahaikhe setup like ang totally sawi khande tini ni so guys ang ka between Debbarma no limbas kanggo eke tini ang songnai Hyderabad chicken dum biryani. Ika obo actually ani saduk sadala bo ano sala ke lai thamoni sala bo amhaken ang songpa ke tini borok ana tese request ke papa chung tese haino hai chicken dum biryani songbi chung tane tini jeto sande chung to Nogo to bo ke. So guys phaidi ang no ani totally setup tomo banang abon bisingo just tini expensive nang nai kijam Bahaikhe chung kaisa setup ma khane kaisa stage ma pane dai abon bisingo chung mo flexible sino ko paimano Bahaikhe na chung camera no jemon ketlang Bahaikhe no camera bo sida ang khana bani mutabik okay guys jok mic kaisa mo 4 500 tai mo 4 500 bisu mare jam tai kaisa mic actually anthony to Bahaikhe o mic no so expensive around 2000 nini khorcha ona amon bisu to kaisa kitchen block sambo ai to mare an so guys phadi nai to nika ani blog no haino hai til pathak jorte nai din no Bahai ma to jara command kaisa din no ni boso ke chana mo so boso kai kosto hai ma to ja ini blog ni bisu to ro command kaisa na bolta pa so let's begin. So hi bayap song ingkai ang jamon ro samani mutabik no umani totally setup ini Hyderabad chicken dum biryani songani bago khadna ro ang kaisa sawi khane pola to mang sane mani chicken ang shesa chicken nawi ro show ready khetoni jak abur bisungo ani full deka setup ang kaisa kai mani bung sai khane de tom na okay ingkai umhke long yellow colors dhania powders red chili jeera powder kicha oil ango jaka najak koto ja dhania balai tai muksa doi nango marinate khanani bagai lason haising tai pias amra ango moso wat koto ja ilaichi tai mo ka no chin kokban sachine totally bufang bukono hisane samale de pias mangna already ango jaka onion paste khana jak phiaba abo ango muka fry ni bagai nango okay engke tabo ang setup no totally marinate khaimani 2 gonta ni poresi ang ini ani chicken biryani ang 1 teaspoon jeera red chili powder yellow colors dhania powder chuta dhania bada dhania 1 bowl dohi hinkai mo mere mix khanani bagoi garlic ginger and 2 spoon nazak hinkai kaham kane bono chung tabuk tom khlainai kaham kane chung bono mix khainai okay chung bono kaham kane mix khain namani pore chung 2 gonta ni bagoi fridge dawai torinai taki kaham khai bo mere meat ngoi thanani bagai meat khainan bagai okay guys finally ang tabuk onion fry khaina nai tamni himale ang mai songpuro amrang apply mark lainai so kita bu angro top ready sinai biar tabu top no ka kari sakhomani bagai so kaya jaga jito poriman nang ang amso top jaga ngui dika so ka thajing ko rimani bara jaga khari keja ka taw bonang sesa fry keja na o onion no guys nok Nogo to kana hangka nai togi antine Bahaikhe Hyderabad chicken dum biryani ang Bahaikhe song ang mono totally setup khaya konai khaima no bom Bahaikhe no video sanaba konai kitchen di blog sanaba konai kaisa YouTube ko mani antu da ko kitchen na to sung chicken biryani sanai okay to mo ekedi pai tumna ko sanai to mune ko puno na ta jo ko ta ba abur te kita mani ang khero kana lama ko mani ko ang boi tabo mo so aksa di pai nai
Oke, amuni kampai karo nongke, bona kita oleh nasi naik. Kami yang dibagai kita som di mana naik. Tapi pias kamu tak tentu. Hicing lotion, tapi pias anggur pias kayak jauh tidak. Mau kisah lawannya naik ini. Kamu tak pernah naik. Kayu tidak punya. Sampai lagi kamu naik. Kamu tak pernah naik. Red chili powder, yellow color, dhania powder, jeera powder, anggur kisah lawannya naik. Satu kisah lawannya naik. Orang 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 di sini. Jika mau plan makan orang jodoh terus, ya kayak kamu itu naik. Mau kita kalau kau makan naik. So amai kan ciri jodoh payap song kita ang sama nih kayak no. Nogo kitchen block sana buat. Ini tak chicken biryani song, chicken dum biryani. Kira sudah chicken dum biryani sini ya. Nogo Tiprasa jes sama nih. Muya goto untuk muya sak untuk alo goto untuk jes Tiprasa jes sama nusung. Amai kan block sana buat YouTube tahu mana kita kaisa mari an kan buat kaisa lama kaham man. Ini itu. Zemono song payap itu zemono song show apa song nusanai. Cuma sanai tapi cuma pono. Apa di sini juga YouTube sudah kaget. Tuh kaisa mari an kan buat kaisa lama mana itu. Ini dia nih. Taki mo ambil ini babe. So tabuk ani kari kemana kari already muli thaka saya tabuk nanya kena puna first class. Okay, ini pikir satu tong kumuna nih bagai. So guys, ini already ang normal sama hekeno ang full sini chicken marinade khai tini kayak chicken marinade khai tini bro. Hekeno yang already chicken marinade khai tini za 2 hours sakit ini tabuk ang puno zakalo. Kaisa Khlai sini. Okay. Kita yam yung sinay tini ada mui karena rupo koman ke sadi Bahai matang zaka ani tini chicken dum biryani kayak anggur no penyemos kono gitu no kita koman ke sadi tabu just naik rana ko halo hai ada to bayap so nang tabu ani mai bago tu go kutuka kita tabu chore sote angmono bersini kita tabu oda ang mo kai barai leci kotor zat anggur ruise kisa mo tomani bago oke kan tes patau pun tabu ready sinay kayak ang besingo cikon jal ilaici apa anggirai orang luka di sini kayak teh apa bisa ngomong ngomong kan buphang bukul kamu lo bisa mau kita korban nih kayak baik kan ngorok soalnya kali koman kan sana tak perlu dijoto bayar so bila sih naik atau koman lo kali anda lo semua orang help kayak begini kan no kayak cuma kan ini bawa help kayak semua jadi help sana kayak cuma bisa klaimnya dan mereka amsuk soalnya bukan saya cuma aku ekdom spesialis ya tadi dia borok master chip borok lo hai bangka aku bangka nanti kalau kita already ang suwi to nizak mayung kayak apa deh kami kena dasin ay Hi guys, so ani may baboy mo bungka hanggang first sa mayang ko hindi ka na okay kayak ketias kanya nga kumay okay tikisa tongko kayak tapos ang mono satu sa katulad na kayak ani baboy ko par naik rana ko guys ini kayak chicken curry bo Bahai kah naro kita sawi hadir kampe na mungka kita naro bo हमने नरो ना नुगो तंग खाना पे सारा तक बना खरो खबर का बनो बोदो खाइसिन ओके माय बो मुनि थंग ऑलरेडी एक बार टेस्ट खाने देखा सो हाय गाइस जो तो ताकते बहुत जनाई तो मैं काथा जो तो नो नाम पे ना हम भाई आंकरी ने वीडियो आले मुनि रख माने चिकन दम बिरयानी थंग बाहे मा तो आंका अपन फुल सेट खाइ दिया को माने पूरा पूरा संबे को ताबु आंसे ट्राई किने और जगह ऑलरेडी माइ के जगह दला तो आंते से माइ और आंग दसने ताबु आंग आडी जाय आंग माइ और का दुखसिन किसा कुटुंग माइ तो anu chicken kayak orang tabang konsep konoi chicken no ango degawo lukhaye desine oke orang kicha kadi bo ang haike aru bo desine oke kai abun bisa kawo ang tesa mai disarnai dengan gurune baga hai ma khaika oke abun bisingo tabuk ango jagawo kicha gi rukhainai oke aru kita gina jak kang oro gi kicha haike lukhai disine oke onion fry kita nizak iko ka onion nang tabuk rene za kise kise sakawo oke sakawo umoka kotor zat dunia balai eka ang tabo taka resinai kotor zat dunia balai eka umoka cikon zat dunia balai kita mairo kita motong ni bagai tabuk mo kita rice color yang rice color ora kise kise ka khle disinai ja te chicken ta kasih ang ready disinai oke chicken ready ka oke Untuk angka sama mai sang di sana tak boleh kau pun sakawo. Mai kita tiga mari potong rumah, belajar potong. Kahana hai anggo jaga pesa onion resap naik pias.
fry khaijak jeta ang fry kai toni mani abang sagak jaga lukhai dinai haino hai ang oro tesa ani rice color ang jaga disabnai oke kamu kasak color jaga red color jesa kaham kham fiaba mo yellow color ang tu thani ke mistake jaka kai mo kisa gi ang hana disabnai oke akabar bisingo kisa bahai motom nani bagai ang hana hai chicken jat donia balai mang disabna jaga bo kai kotor jat donia amang olga hana hai disabnai okay so once again ang jaga maino hana hai mai disabnai bini sakawa sakha ke disabnai tini bahai ungkha bahai ya abo north ni sama chinai so mungkin jadi sim dai mar boang ya kai oke kahai ang jaga bo sakawa chicken disabnai yang chicken itu dai kana okona konwa oke pai tak chicken mo ke dai hasanai o jaga ni jeta ang kari tongani o kari do ba ang uruno ke lukhai di besnai so ani tini full setup ang order pai ka hingga tabu sakawa ang mai hai no ang disabnai oke oke ani pai tak fry onion fried saizak abang itu pai di sini gino ang pura tadi gerak sik di sini oke bisa sudah spoon kayak kuning ang di sini tepsi diklat abang bisa go donia belai ang jatuh mani pura pai di sini tabu oke jatuh mani bisa bahai motom mani bagai kita bisa pasang tangan juga ang side of night low flame ka ang gas on khaijak okay low flame ka ang gas on khaijak so joto payap song ani marketing takut pay bukuk song norok bahai mato daga dini ani se vlog sina anje Hyderabad second Dum Biriyani song mana bahai mato daga please kita naya kone comment kana ta ko di ta bun bisingo ang tisa mani pore ko ang tisa phuruk nai jorno tini bahai ingha so chung sawi nai testing kene normal so guys kamu bagus ang sarbo sungo jeta ang samani ang norok khaina phuluk dongo nok jodi ani mung songmani ba ang lepok samani tuya kone kono saya klai jak hangkai iba kono side khajo jodi miss understanding ba mistake ke sata deke norok comment kai sarbo ta poke so joto payap sono belana hambai joto ani takuk tai kuk sumo